le parfum sucré de vos roses s'évapore et moi je compose. Vous ne m'aurez jamais donné que le baiser du condamné. Bog koji gledate reviji Charlie Design. This flowers in your sweet hand is just how I would feel to you if you could Vi kad vidite Loredanu i danas kao prije 20 godina na cesti shvatit ćete koliko ima jedan vrlo unikatan, sofisticiran, razrađen imidž koji je u stvari na neki način plasirala i kroz svoju modnu marku Charlie. A kad sam bio tinejdžer, ona je bila nekako u vrhuncu svoje manekenske slave i kako je tada moda u doba socijalizma nama koji smo ju željeli pratiti u principu bila neki dosta teško dokučiva. Ona je bila na neki način personifikacija tog glamura kojeg sam ja kao dijete gledao na reklamama, tako da je Loredana doista obilježila neko moje odrastanje u modnom smislu i pamtim ju kao jednu od vrhunskih manekenki toga doba. Come un assalto
then they say you'll never die, an only phantom, and then they sing to you 1,000 kisses say goodbye, and then they say you'll never die, an only phantom, and then they sing to you. My lips are open wide. Svaki njen model je dobro likovno promišljanje i svjedoči o njenom likovnom talentu. With my hands pressed tight to my heart, 1,000 hungry flowers, loving you for hours and hours, soon smothers me so tenderly. 1,000 kisses say goodbye, and then they say you'll never die, an only Ovo je zapravo na neki način i sukus nekakvih njenih ranijih radova, ali prije svega jedan puno jači znak gdje će ona ići u budućnost, koji je, mislim, pokazao jednu zavidnu snagu. and then they say you'll never die, an